Namar ke jing sertok hakalai kawan ke jing penslam nak benta ban pentreno ya ke surok bypass ka sengki samla puli ke khasi student union West Gentle Hills district menta ka si kila lej bani kendu yu sembut mitrang ba ka jala badai pe ya ke public work department bat kentu ruyu ban penstet ya kam ban pensuk yu pai ba hakalai kawan habai krem bat kilap thai kubor usamla light par sengkrem u badai yu presiden ka KSU West Gentle Hills district ulai thu ban ka liang jung sembut mitrang ba uba presiden tensong ula pentep sigit khot jang ka seng bo la deb ban IT ya ke work order na ka benta ban pentreno ya ka tek surok Hakapaya day buat surok bypass, ilayo banyak keren banyak kendu, jadi kendu kalau bahasa tenan, banyak kalian jong minister badan buram cengi, ila ong ba ila isu ya go order, buat bentrino yaitu surok bypass. Dan kalian cengi, ni kentu ya ke office jom deputy chief minister bagi jom por como deputy minister, makin long kebalik ban pen yelek ban pen kloy nak ban ban pentrei yang nak surap nang bak pensuk ya kali kawan yang paiba namar kat kum gajing cia menta unau surap khamtam gi kalirit kim long shu ban yai nak itu kijaka bat lengba jam kane gajing sneu jong nak surap kala pen khap ngia ru ya kasor juai namar gi kali gi badai yai nang to kim long shu ban yai kilayat baik nak itu gi surap ki ban mi sejuai tenak liang jongi ni kerman scam ba lengba ke jengkular jeng star bodon buram jongi ba ile ano chai chai nak benta ban pensuk ya upai ba